Vari danu ni pamnakan ni Yeswa livu-livu nu ciri-ciring na. Rakwa vat-vata kami asa ni kasikatlo. Mati ka namin sira tay-tay dunam sumaki namin ranado ava nga mangido kese apungso. Ikadwan na ruwam makaranis namin do lutaw. Ay katlun na ruwam mangi namin do patala. Amiyan namin do patalam masari namin wasa kaavang. Amangi do fongnise. Sunipachisaki namin jira. Wa ngayon namin na masungan do say puluse apungso. Niliklik namin wo say puluse apungso. Amangi do sidia apungso. Akapigigcin namin do tayal ayili. Tamapagcigcin siya dang so wara-wara. Ni makacita namin dang so sinja. Urinisan namin dang so kapitwaro. Mangira na si Paulo pakukenda si Paulo jang idu Yerusalem. Taamyan dang so ni pancinano sere ay kanginanawa na ni Paulo. Karwan naman na siram matsura siya jaman wo sinja. Akapaludur da so katubung da duwari. Akanu anak da. Mangya tumaitay jaman. Sunikalubot naman na may lilitudo pasala na may norija mataduto. Akatay-tay naman na siya. Kabang naman na doavang. Usinjam mangya na siya do kapagayanda. Sunisungi na no avang apudo tayar. Amang ido torimay. Makaranis naman dudangam mangi naman itarugo siya usinja. Akapatsisan naman jira so kasaup. Ikadwan na ruwam karwan naman ranadang. Amang ido kaysa diya. Sunirateng naman do vari ni Filipo. Yaranam vari na kapilimuang nano mapasariya ciri-cing niya mataduto. Yaranam ikapapito da no ni pamnekanda asumidong subari do kyokay do Yerusalem no kakwa. Karanam misan naman dudang. Amyan supapatamabake sa anak na dyanim machivavari pa. Sira nam mamimin sira matenenga mangununong so ciri-ciring nanya mataduto. Asa kapiwalam no tao unisan naman dang. Amiyan so asa katawa mingaran si Achapo. Panuinuiwan na so ciring ni yamatadutwa apuduyotay. Ni mai atumita jaman. Mai uriam apenaw abtek na ni Paulo. Akatunangunungan duliman na kanu ayin na vawudin. Maniringam ya maniring useriam umapiyab tekrana susyam vawudin danu tauduyo taido Yerusalem. Akatuludannya do bekena tauduyo tai. Mamiring naman wakman sanga ciring nam di naman nubuya si Paulo amang idu Yerusalem. Amaniring si Paulo ikungunyo labyan dya kena kuika ragat sununod. Jata kuwapan vari ni Yeswa panyusiringan ta. Tanabudin dayakan do Yerusalem nga mawak-wak dudangam cara. Tanakanakem kwan. Di naman napasuwi si Paulo tunamirana machipana dingi. Maniring naman inawino si mangununungu awapan na siya niya mataduto. Mayrat tatangam awapan namiranaw aprapratan naman amang idu Yerusalem. Amyan so apudo kaysa diya asinja machilulu jaman. Akangidan nyaman do vagina ni nasun atawudu say pudusi apungso. Yaranam nimichicinda amrarali ni Yesus Kristo. Makaranis naman do Yerusalem arudang usinja magaga at mautaw jaman.
Ikadwan na ruwam matsura naman di Paulo. Amang itumita siya ke. Upanipanyirsing na dukyo kayam amiyan siradang. Sunipi minaminasyan na niya ni Paulo. Akapancinanu vari nanya matadu tudjadu bekena taudu yutay. Dumina kapilimuang nanu ciri-ciring nanya matadu tujira. Mamiring danu akmanam nikak tudu cinayam isari dadja matadu tu. Maniring siraji Paulo mukak tu. Dunam nak mansyam ala sirarana amlak sa utawa. Uman yung Diyos Kristo tawdo yutay. Sira nuram makdeng sira maapso iwawalam na ni Moise. Mamiring dahi mua ni mga nanauso tawdo yutaya. Miyilido bekena yilida no tawdo yutay. Amni pancimu kuno katawu siyada so iwawalam na ni Moise. Ni pancimu kuno katawu siyada na so kayong kaddo kanakan. No si mamiring dahi munu tawdo yutaya. Ni may dudya. Akai dadudya mapacicidya menam. Ikungu ipasapa naman jira. Awapin mo uciring naman jimuan. Amiyan so papataka tawa. Nimyan so ciring jya mataluto. Palulun mo sira matsira jimua. Mangi umaapsui wawalam ta tawdo yutay. Akatur muso nirpido akdawan dajira. Gulugulanda uwuda. Tayong kadno kapangununong numina ciring da siya mataduto. Tasimakman kamu sangam panuyingan da na imuno tawa janyi mancinu akman sangapari. Dukapat siya no yung mudo iwawalam no tawdo yutay. Yamin ranam nipitigami namin sirao. Yauman yung Diyos Kristo bekena tawdo yutay. Dukajidangan so ni parusda. Kajidangan so ralano vinni. Kanu ni vitke da vinni. Ani marakat. Adjanyim vuyug surala. Tau siyaw kapangrakrada so icata tawda. Ikadwan na ruwam paluluan na siraw papatakatawang ni Paulo. Hamangi mga psu iwawalam danu tawdo yutay. Sunyangi ni Paulo durakwa panaralayana mapariman siyado mapatanatanang su nakemdas siya mataduto. Mapatanang naniraso nakemdas siya mataduto no papatakararina. Makikailan na kumabusu ikapitun na ruwam amiyan su tawdo yutay apudo yasiya. Hani makacita si Paulo do rakwa panaralayan. Karanam manarasira su arwa tawu kapibunag dasira. Uriwo nirakpan da si Paulo. Maniring siram inyura na isiriya tawam sidungan nyo yamanan. Ta si Paulo ranam yaro na ni panci ama cisala diwa walam ta. Nani ragu-ragu tiyata na isiriya tawu. Nakaparagumpas siya ay yaragu tenso iwa walam na ni Moise. Akanu rakwa panaralayan ta. Ta si caikwaran ayam natulira sira haya sumdapu bekena tawdo yutay durakwa panaralayan ta. Sui kanuyung nanya yamiraraten. Upancan danu akman sangam ni macitada si Paulo. Akanu asa katawdo ifuso. Ami ngaran si Telofemo do Yerusalem. Amuriwo ni patulinan da siya di Paulo. Ani mapadulo siya sumdup durakwa panaralayan. May ratatangam may bunag siraw asa kayidi. Akaranis da mainuarwa tawa mrakap si Paulo. Karanam pubutin dadu rakwa panaralayan na kaslit daranadya. Tuda jiwakwa ka si Paulo kiyan no asa kapanyo siringan no itaysang no luma. Ani makamiring siya.
Karanam mapalulusu arwa itay sanga mangido mivu nagataw. Macita danu arwa tawu panyirsingan danu itay sanga kanu arwa itay sangam iptadara nawu kabakbakda di Paulo. Kangina umrakap si Paulo no panyirsingan danu itay sang. Kabawudda siya no nipila linda adwa kabawala. Maniringam sinukaya. Ikunguwari mang maniring sirawu arwa tawa amdululusam. Uri ukakwan nanu wari nunya. Ikungudo may saksak lang wi pansida. Amuri uji na makatangidyano panyirsingan no itaysa. So niyap-yapuan no wari yang. Mirat tatengam ipancina uitay sa nga sumdup niya dosawad. Amiyan siya durarakdangan nam ikunguduti masusuri siya arwa tao. Amurew ni kasamusamurungan daji Paulo no arwa itay sa nga isdup dosawad. Matsilulupa siya arwa tawa amdululus. Maniling siram rakatenta si Paulo. Tuda jindep sira do bawi dan itay sangam maniring si Paulo do panyirsingan. Apiain mo kiyan no asa katsiring ko. Tubisan na no panyirsingan mukatan nga no tsiring no tao do sila. Bekena tao ka do ay chesyo. Animiragat susuywa ni mapaluluso kakapatanarano. Amararagat so nakunakematawa. Ni tumayo do kabuan no niya kawan no tao. Maniring si Paulo yakiranam tao do yutay ko. Ani matara ka tao do tasus harakwa hili do chiri siya. Apiangin mo yakina matisirisi do arwa tao. Sunipian na siya no panyirsingan no itaysang. May ratatangam may tatanag si Paulo do rarakdangan. Ama patala sulimanado arwa tao. Amuriwudi dami karya riyaki no arwa tao. Karanam sirsiringan na ni Paulo no chiring dano si Polay. Maniring si Paulo